Камил хәзрәт, сез казый булырга уйлыйсыз икән. Нишләп бу эшкә алынырга булдыгыз? Bütün dünya zaratını tüzegende kazı bulup hizmet etken eğin. Hizmet etken edik. Ondan başkalar da hizmet etti. Ne şu? Allah'ın ilimler, işlegen işler. Жаңадан da şunu halkka yüzümüzge jetkiresi kelgen formada. Нәрсәсенә кызыктыгыз хәзер? Kızı olsa yok. Allah rızalығы için. Курыкмыйсызмы, ике казыйның берсе җәһәннәмдә була дигән безнең шундый ишеткән бар минем хәдис дөрес булса әгәр. Әйе. Гадел булмаса. O şu adil olmasa diyeni adil bulurlar tırışarız inşallah Allah mesela. Ә монда мәхәлләдә сез гаделме? Ama şimdi mahalleye ciri tıran kişilerden sırasan da yarı. Yüzüme karata adil. Үзең карата гадел. Бу дөньяда гадел булу авырмы? Ansa iğne uğrayırlar. Özün tıyabilir gerek de. Сездә бармы үзең тыя белү? Ну, temek tartmıyor var, akışmıyor, başka da yartında gelmiyor, uğurlamıyor. Bunlar var. Ә моны дингә килүегез качан булды сезнең? Dinle, özümle bilgenle bilin. Әтиянигез мулла идеме әллә? Әйе, bunlar tügül. Дини кешеләр инде. İbadette buluşular idi. Сезне дә туганнан гыйбадәткә бастырдылар, шулай бит? Bastırmadılar, neler ettiler, şolay ders buladı. Менә сез еш куллана торган хәдис, анда яисә Коръән аяты, шуны әйтеп китсәгез иде. Тормышта нәрсәгә басым ясыйсыз? Basım yasa meselesi, başta kişi bulara gerek, terbiyelere gerek, kişinin anlar Müslüman bulara gerek. Evet, kişilik sıfatı bulmasa, o yaşayan vakitte o ayver camadan çıkan Müslüman bu başında adet formasında. Şulara basım yasala, edep. Ышанасызмы казый булуыгызга? Allah'dan bizden ümmet. Ama tam bir sebebi var. Allah-u Teala kıyamet günde etse, mesela kitap verdim, kitabı okudum, Kur'an'ı. Niye şunu işlemedim, kullanmadım diye etse, bulmasan da, bulsa da ikisine bir türlü sever. Уңышлар телибез.